Arngur kinongelam jengki atli kikin hon Tremont ngobha ki bekentup yuba baya lapang naka RBYO bat uba banshai marbenyang naka AIM kila shakhot hajer Sardar Police Station benta kesengi ke prateri unaiwing halor ke jingli shim benta jengki ke jingyai rally blakot penlong de kinong hikai contractual haka hendriu terik rusau. Haba cringe kilat patai ko bor hadian blami na Sardar Police Station uba banshai laong ba kejingkot ki pulit ke deh halor ke ejahar ke jingken no jengki bagi penkenya ke an 144 CRPC nama ke jingye turpat ba sya sekretariat. Uni undang elam ula bu jingkli de ke baong ladangi persyang ban imlat lut syak keno penken an. Ladangi persyang ban yarap iki briru ngi syak keno penken an sada ke epat ngin le ula ong. Hakani ke sengi lawan ban senran lang de ki dekot jong kiseng balang ringkat kinong hikai. Batang nak daw ba ngina syak khot lagi pulit ban persengap no ngi sengap no. Namar boleh ngi tiap bangi klemle ekam ke basdio. Ngi klemle ya kano ke benta ke babakla. Ngi yang halor ke hok ngi halor ke jisha. Ngi burom sa adu kamantang adang yai kren bangi burom ya ke fundamental rights of the Indian Constitution bat lemba ke fundamental rights ke dei ke penyang ngi na ke benta ke hok ke jing shisha. Kai borok hoj ke bangi yang nam takalawai ke babha ngi klem yang nam takalawai ke basnio bat kai borok hoj ke bana kaliang jong ka police department ne jong ka judiciary ne kujo na government ka di banya lo keleti ke babha na ka benta kalawai jong ka hok long briu man briu ala dei no hikai ne di bateri kam sarkar ne dei bateri hak no ke bentaro ai kin trei halo ka hok jong ki na ka benta ka hok bagi di banyo kat kum ke benta ke bagi di ban im hakani ke partai nama belai kat bangi dang tengan hiru ke di ke benta ke bawah labu do belai habangi tengan ngi haban wat ni ke kam habangi yo ke kam ngi haban trei ladang im don bat ke kam bangi sak bek no ke kam ni kumni ketai ngi hab hiru bandiang banyaki kata ke ke benta ke kau di kita ke di gimat ke bakongsan nak kentui ke police department nak kentui ke sarkar jela nak kentui ke judiciary department jong ka begla high court bakin pek ya ka lawai jong ka babha bakin pek ya ka jing shisha ban sumar hok nak benta ka jing im lai lot jongi kum ki pai ba nong chong snong habro ka wei ka ri India hi bro ka wei namar balai kum bala depan pau hilo di ba bayah tu sngi ba kino hikai kimi tu sngi ki don ki klong kena ki don ki long kemi khambon lele na ki long kemi baro na pedeng jongi ro ki ba na kersan omdon iwei ro iban ra watang ya uma uding ro namar ha soban mi nang tei ro soban ngin poi hang tei ro ngila deb yo ban ya kren na kalian kino hikai ka deb yo ban ya kren ba magistrate magistrate ilasha ila ai ke permission hooi wala da kapta ke permission kampat dei beron da jing thor unrei lemba ka jing kren hang tu kladon ka jing kren unrei onda menin ka sngi nga persang ban kren pat ya ka police department halo kata ka order department ki ong ladon ka order tengok ong to ailem kata ka order mo bagi ni pej lem ki ong em ngi melaban ai teka ai berkhoi ke pensa ka umdum em ngi lada mentangi ngim burom syu ka angin burom ka ipat hang no syu kata ka angin chong lada ka an kam don syu kata ka mot ngiru yang along be an lut dah pro khaki benta kata ka de ke benta bukongsan lada ka police department kan haban buram ngi gipat ba kiba em hero ha ka recent chapai ba democratic country ai bangin em da ka jing lai lot ai bangin nya da ka jing lai lot ompat banong bangin nya ha lenti ka bom khoi ngin nya pat ha lenti ka bom khoi na ka benta ka lawei ba bhatam jong ka jing em jongi man la iwe pe iwe hala ka jong ka jela hala ka jong ka ri ba ka jaj bendri bagi wan ha ka sngi ya nak kalian kejuki pat kilapan kenya kata hatu nak kalian ke police department ke lasim investigate am nama ta kejuki pat lor kata ke benta baki ru kilapan kenya ke an tin mar nak kalian kejungi baki khot ingi ngilak kloi banwan tin nak kalian kejunga pat kan dawa kolong ba nak kalian police department ke ban investigate no himardor ya kita kiba kita pulit kiba don kiti hak kita kesngi kejuki ki namar ba ke gamat hi ba kalian nak kalian jukin hi kairo ki umde ba kira mau kira wat kira sum te Henry nak kiseng balang iba per ki badon nang turu kiwan nak jinga tiplam dak jitibro tiplay aba kimdon gono ro bakin ra iki tiar pen masau kiwan hebrew sda brutli tang banwana ajing kristian bandawa ya ka sarkar tiga pat kalong ba nakadaw ko ba nagilang gino hikay gidawa siya ka sarkar ka penlong penban ya ka jingi sul pat hapereng ka gino hikay la pat hapereng jingi ginong ilam bat ka police department te nakalian ko juga syukuntu bakalong ba nakalian ko police department ro kali ban simkian olor kani ka benta ba umde ban su unyon han pangigino hikay bat idi ban simkiaro olor ba ka jingdawa jong gino hikay kanlong ka baya ibait bat ba kin investigate no abade bat kitiki pulit badon kiti kato kanengot hakati kesngi ya ka ba kinla na ban pendep ka ba la penlong iki ba mono ba order iki mono ba
Bapak iki ban siat itu jaga semua bapak iki ban penun kami itu latih dan kalian polis batman untuk dia ban simkian halar kami ke bentah Mia mentahi 4 don hikono kendon ro namar ya mentahi ikot ban macam tangi ke statement dengan suai tangi statement hike e ba jaha hite gisgi bola dep by day bat ka jingki kena hikai nam ta kamat ke jing dawa ke juki na kamta ka jing saweng kam ke juki de ba kino hikai kila saweng kam kila syong ang tepo mat kana ba bat kumta terter de bat nakaliang ko junga hinga itu ba nakaliang ko junga hi ba nga ngalong kumuriu ba trepai ba tremon sobha habang i ka ya ka jingot ka jingnam ka jingki ka jingjanjar ka jingki den bakila saweng no ya ka plangja ka jingki de nak ta kataw hi ka pelong i ngaru bangan ai ka jing kersian iki den ta kila kili bangal adon naduk dang nengkong kila kili ro bala hakisngi ka jing ki bangang ngade mga bangali turhine kide maki gi bokot ne kita kijingkili ka lawan kijingkili niki mbak rujuk ke poro kilong ba nakamta ka permission mbak kamta ter clear obede ba ka 144 CRPC bat ngahi ngala depan patay siya hi kiro ba ya ka 144 CRPC dai ba kemsem hilapan kanyi rai kata bat ba ka permission ro bagi nakaleng hikai kila pa ya ka presentation de mantan ta kadawi ba nakaleng jungaro nga sawan ai ka jingkersian